met iti HFMD, kamusta iti monitoring tayo? Ado mat dagiti tay magpat-check at maubing nga gaputi rashes ti HFMD rashes. Awan ti ang maitid nga agas kanya with regards to this disease. Bali vitamins lang ken symptomatic na dagurigor, paracetamol. Ken may advice iso nga may isolate da kama para kita pada dang ubing. Manot di lang dan doktor. As of today ka 90 plus ni census nga naidatag kanya mi datay. Kaya dito nga bulan ada siyam nga pasyente. Puro ubing mo. Ubing mo. Ano amin ti pakalalaan ito yung klase ti sakit? It's a viral infection. Adalat tadi tamat no medyo kumapsot ti resistensya tayo, mabalin tayo nga maala. Kalagiti padatay nga tao. Balaag tayo doktor kaya ito. Lalo ka rin tinaganap. No, ada sintomas iti ubing tayo, bayan tayo baybayan suda maki ayam kalagiti pada lang ubing tapnohan nga guwaras dito nga sakit. Di isolate tayo suda ken ikan tayo suda ti na sustansya nga taron tapno pwede sa resistensya nga manglaban kalagiti nga sakit.